apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Alan man ang Linda. Itad mo ti 3 for 100 dagiti bestida alakom. Sana bali tasukin akmat. Mala, agpili ka nga rudan. Ang di mo ibagbaga iti daduma at 3 for 100 lang ti binaydama. Nalawag ka day, sante. Ay nawaw! Agyaman aklaunay manang Linda. Cash ti itad mo Saan mabalin ti utang tapno adda igatang ko manan iti ilako. Iwen ka di. Di ka madanagan manang. Adda cash ko. Si kangarudan ti makaamong agpili. Ayaban nakto inton makapili ka. Adda labiit aramidak iti kusina. Ariglado manang. Sana bali tasyak lang ba't ti customer mo ita. Kasano ngayon dayta? Upat tinapilik nga 100 lang mati kwarta. Ay amokon. Ibulsak to'y maysa. Sana bali ta na ingpis mo't. Santo na madlaw ni manang Linda. Kumusta nga isante? Nakapili ka kadimot laang? Ay wan, nakapili akon manang. Mala, mudtoy nga rodon ta isupot ko. Pasensya ka no nabayaganak. Ado nga min tinaramid ko iti kusina. Ay, okay lang, manang Linda. Nasaysayat mo't kit di at nakapili ak mo't nasayaat. Oh, at to'y tinapilik. At to'y matibayad ko. 100 pesos for 3 pieces. Tayin bagaking ka Di mo ibagbaga 100 pesos lang ti binaydam. Ang mga umapal ti daduma customer ko. Ay, no. When ka di manang Linda, relax ka laang. Ay, nawaw. Anya ngay ta imbulsa masanti anak ko. Siyempre, bado. Ay, unay kan. Insilupin mo ko mamit, Tapno sanda panunutan na tinakaw mo. Shh! Tangiwat mo, nanang. Talaga saan ko abinayadan daytoy. Anya? Ay, binayadak mo daytoy talo, nanang. Kasla free item kumaten, Di ka kararapid si kasante. Di ka kadimabain na dagiti bado nga usaram ka nagapo iti takaw, Nanang, kas na ko nakitayan. May salang ti saan ko binayadan. Manulaang ngay mo ti kas tayo ili. 10 pesos lang mat dayta. Anya! Sa dino ti papanam, Oliver? Mapanak iti ayan ni Manang Santi, Manang Linda. No sa anak ngagbidot, dagiti tools mo, tinakabaks nga imot mo. Yes! Agpa-home service ka no ni Manang Santi. Kasta ka day. Usto tapno adamot pagkwartaam. Ay, wan nga ron. Isopay nga igatang iti bagas. Pudno day tabakla. Naglalupay ka, nangingin at magatang ita. Ay, nagpatuloy akon. Sigurado nga guruuray ni Manang Santi iti balayda. Sige, agan-anad ka, bakla. Sa akto agpamanicure, numalpas ko ti agdalos iti paraangan may. Ala, itiks naklat naman ng Linda, Asidag lang mo ti balay mi. Aday tanalpasan. Nadalaw sa kunti kukum. Adamatan cutigs na Manang Santi. Ay, wow! Agyaman naklaunay bakla. Ay na, magustuak ti disenyo kay naramid mo. Awan anyaman na. Adto iti bayad ko. Ano sampay lang ti 50 pesos, Nayunak to inton sumaruno. Anya? Uy, saan mo't 50 pesos tinagtulagan ta,
300 ko matibayadam. Si kakit dimot? Di nakadikan iti discount, Oliver? So kinakmat? Well, suki kayo nga, ay na nagdakkel mo't unay dahil 250 a discount yun. Kat mano ako ko ti dinalusak. Adapay Q-Tix na. 10 plus 10 equals 20 ako ko. Manicure kan pedicure daytan. Ay na, bakla. Di ka nagreklamo. Awatam kit din. Intun kun ibabawig. Apay kasta ti lang ang bakla. Kumusta ti home service mo? Ay, masurunak iti dayjan at tao. Ay nawaw. Apa yan? Kasano 300 ko matibayadan na. Ang amom, 50 pesos lang tinted na. Anya? Suki ka nung amin. Isa arumba nga da discount naman ang. Iso pa yan, tiag desisyon naman o tibayadan na. Ay, talaga kasta day taasante. Nauyong kan kuripot. Di na amo ti agbayad iti husto. Ay, pudno na unay. Kundi papintas, awan ka ang pagbayad na. Masurunok ka talaga. Ne, adamat gayam lakom abuts manang Linda. Wen, second hand dagita. High quality mat. Ay nawaw. Magustuak man da ito'y abuts manang. Gatangag man iti 300 pesos. Saan at 300 pesos dayta? Manungay nga rod. 500 pesos. Ay nawaw. Nakangin-ngina kat second hand pa. No ijay ili ang mga 150 la daytoy. Di mapan kay jaile, ijay kan agumatang. Alan ama ng Linda. Sa nabalit a suki nakmat. Suki ka ngam kanayon mo mat atawaran dagiti lakok. Ure adu ti gatangam no kasta kanayon. Malugi ak mata. No di mo kaya't di saan lang. Kukwam pa na kita abuts. Ay nawaw. Nasalaw ko ni Santi di tadala ni tay. Kuskusilapan lakit din, Linda pa kayo. Nasakit lang tinakam na dayta babae gudo. Ay nawaw. Adda ka diti saan nyo ang nagkinawatan? Diyak lang inted tilakok iti presyo akayat na. Kasta una yan ti panang kusilap na kanyak itay. Anya? Iso pa yun ti agdesisyon. Agasam nga itagatangan na kano iti 300 pesos tilakok abots. Talagang abusado day diya customer. 500 ti presyo tila akong abot saan ka de? Wen, iso sa anak ngay manugot iti kayat na. Agruam mutan. Di awanan ti sukim? Ure awan ti sukek no kas ka ni santimot laang. Lugi negosyo no iso ti customer. Kas kuman ni baklay di kalman. Nagpa-home service ka no ni santiken kwa na. Di kwa, 50 pesos lang ka no ti binayadan na. Anya? Dayta ti pudno. Iso ano siya? Ban dayta santi dito istor ko. Mang Rugita, saan kayon agumat gatang iti tersena ni Linda? Ay nawaw. Iti anyaga pa, santi anak kaw. Di na among aywanan dagiti customer na nanang. Anya? Dayta ti pudno. Isu nga intun sumaro no, iti tersena ni Gracia ti paggatangan nyo. Ay, ambangan no, adala ang matsa nyo, nagkinaawatan. Anak ko. Ay nananang, nusyak ka talaga, saan akong agumatang iti tersena na? Never! Over my dead body, mata. Apay nga binaya. Nakangin-ngin na tibot sa alako na nanang. Impag kumamat no ikanak iti discount tasuki nakmat. Ay nawaw, agnignegosyo ni Linda. Mawatam kumamat ano di na ita dagitila ko na iti presyo akayat mo. Nariga mo pima no isupay ti pakalugyan na. Sa di naman ang tipapanam, Oliver, mayat mo ti isam mo. Siguro, adda man ang kalugaran tayo ang nagpa-home service. Adda man ang Linda. Ni Santi manen. Ipakulor na kano ti buok na. Anya, kat no kurang ti inbayad na kin ka, di na palabas abulan. Ita, mapan ka manat. Wala. Apay kiti nasaan? Kasanungay no kurang man ang ti ibayad na. That's okay. Anya, awan na,
Malugi ka, bakla. Ay! Watch and learn, manang Linda. Una yan ti kasta akatawan, bakla. Kasla dadakas a plano ma. Sigurado ako urang ti bayad na dayjay. Angam sa nabali. Siya kunti agad just para iti budget na. Ay, sakbi ako layak ti buok mo, manang Santi. Singiren ka pa nga umuna. Ay nawaw, kulayang pa'y matati buok ko. Itad kung tumatlaang ti bayad. Ay, payment first itan. Unay ka na bakla. Bayadak tumatlaang numalpas. Jakol kulay ti buok mo. Aging ka nga yawat mo abayad mo. Ay nawaw. Adto'y ti 250. Umanay mat siguro daytat. Nalakalaang matiag kulay iti buok. Mabit laang mat dayjay. Okay. Nalaka ka kasarsarita. Ala, agtugaw ka ang tarugyantan. Sigurado abagay ko bakla. Oy, nalpasan man ang Santi. Nai-blower kung ti buok mo. Nagbit man? Talaga kasta Ala, iawat mo ti sarming bakla. Takitaag no bagay kumatlaang. Masigurado ka magustuhan tinaramid ko, Ash gray ko naman. Ay nawaw. Anya tinaramid mo iti buok ko bakla. Apay ngay akagudwala ang tinakulayan. Saan matabalans? Kat, 250 lang mo ti binayada. Iso akagudwa lang mo tinakulayan, Ay nawaw. Okay, go na ako, yes. At dapat ngamin sumaruno a customer ko, Inakon! Ay mabit lang bakla! Basol mo malaang no apay akagudwala ang tikinulayan ni bakla anak ko. Kitaan nyo mamat na ng tilangak. Nakababain ka dagiti karoba. Kasano no panunutan dang agbalak iti kastoy alangak. Ay nawaw. Anya nga ron nga iti maramidan tayaw kurang maangamin timbayan mau. Agsumbat day nga Oliver kanyak. Talaga nga i-post ko ti rupa na iti Facebook. Na, kasano no i-post naman dagiti panang luklukom kuana iday. Namin nagpa-home service ka kuana. Ngam kurang mati bayad mau. Sika pa yun ti agdesisyon no mano ti ibayad mo santi anak. Panagkunayo ka di kat nasaya ti kastoy ngay naramid na iti buok ko nanang. No siyak lang. Husto. Ngamen day talaang mo't ti binayadam. Saan mo't piman a libre dagiti chemical nga us-usaran na anak ko. Ay na! Inton maminsan, agbayad ka gamin iti husto Saan anasaya ti agbalin ako report. Tagpapada tayo lang mamangmangan. Agpapada tayo nga agkasapulan iti kwarta. Nalabasak ta na naruwen nakin santing agsarsarita iti paraangan day tay bakit. Kat, Kagudwala ang tibok ni Santi anak kulayan. anya? Isugayam anak kahod ni Santi iti namingsan anasabat ko di tadalan. Day, tatiganaban na. Na, kasta pa'y lang mo ti bagang bakit. Di ko na siguro kat saan ang mauman ni Oliver kenkwana. Kanayon ngamin, abaratan na dagiti serbisyo ni Oliver. Kanayon akurang ti ibaybayad na. Anya nga ita? Ay, iso magagayam Talaga bimalas. Si kaman mo't piman ti kanayon ang maluko kan malugi no di ka mauma. Ano mo ta? Barang isang ti pagnakman la ita sante. Pudno ka di tinadamag ko, Oliver. Anya nadamag mo, manang Linda. Kagudwa ka no lang ti buok ni Santi ti kinulayam. Pudno ka de? Ay nawaw, pudno. Kasano, 250 lang man ang tiintad na bayad na. Agyaman ta half ti kinulayak. Saan na nagungat? Abay kuma, kat intad ko mo ti serbisyo binayadan na.
Sigurado nga adumanan ti sauna dayjay. Ay, sana ka mabutang. Di orag sango kami di barangay hall. Namin ano na pinagbigyak, gaputa ka na yung nakmat nga rod akulitan. Umay pa yung balay, no jak replyan. Ang dilat ta makarik na. Talaga nga abusado. Mapanak iti ayan ni bakla nanang. Kita manan asante. Di ka manan mapanidjay tapno makiapa. Ay nawaw. Wan ka din nanang. Mapan ko lang ipasimpati kinulayan na abok ko. Ay agbayad ka ngamin iti husto. Wanan nanang. Isungarod ganin na yunak ti kwarta nga inalak. Tapno mai-full payment kon. Iti kasta mayat ti serbisyo nga ipaay ni bakla. Kasta asante anak. Sana nasaya at ti sobra kinakuripot. Aglalo pa'y kat saan mat a basic needs ti agpakulay. Agpamanicure kas kada agpapedicure. Wala nang, maawatan kayo. Basol ko amin. Inapusok ti kinaimbag ni bakla kanya. Kan uray ni Manang Linda. Anya ti masapol mo, Manang Santi? Umay ko kumay pasimpatoy buok ko akinulayan bakla. Mabalin mo't siguro na kumpleto mo. Tapno kumpleto mo't ti bayad ko. Ay na wow, itamampay. Pasensya kan no nagbalinak nga abusado. Pasensya kan no kanayon ka abaratan. Why? Imbag man ta naka-amiris kan, Manang Santi. Wen bakla. Husto ni nanang. Rumbang lang agbayad ak iti husto. Ay, kadagkapita pa nga rod, Isimpakto akulayan ti buok mo, kalpasan ti panagkapita. Basta agbayad ka iti husto, Wen, promise. Agbayad ak iti husto. Tapno damat gunggunam, Ay, uray kan Manang Linda, Di ka kumagbalin ako ripot. Di mo kumamatan baratan tila ko na. Tamano lang matan ti patong na tila ko na, Wen, mapanak tumat iti ayan na, inton madamdama. Oh, adto iti bayad ko bakla. Kumpleto day ta, Ay, thank you. Awan ti rumbang nga pagyamanan bakla. Ngamin, rumbang lang agbayad ak iti husto. Ay na, ano kasta ka na yun? Sa anak ama uma amang papintas kada kayo, Manang. Uwan riban meten ti sumaro no nga iyorno nga. Okay, itiks naklata, Uwan si kalaang met tinalaing a beautician dito'y lugar tayo kat. Agyamanak, Manang Santi. Agyamanak ta nagbalbaliw kan. Di tayo kumagbalin nga abusado a customer. Agbayad tayo iti husto. Tapno mayat mati serbisyo, wenno produkto a maawat tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.